Yes, reka nongere mbaye ikaze rero hano kuri Kinyamupira TV. Ni umukino rero ugiye kubera hano kuri Kigali Pele Stadium. Ni umukino ukomeye cyane uri buhuze ikipe ya APR Football Club ndetse n'ikipe ya Mukura Victory Sport yo mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Navuga ko rero ari umukino ukomeye. Izi rero ni warm up abakinnyi barimo bagiye bakomeye, harimo abitwa ba Byiringiro Gilbert bazwi ku izina rya Kagege ndetse n'uwitwa Nibizi Ramazan, n'uwitwa Iraguha Haji, bose na Babugingo Hakimu barahari. Iyi rero ni ikipe y'abasimbura, naho ikipe ibanzamo niyo ngiyo muri kubona rero ku mashusho. Izi ni warm up rero z'ikipe ya APR, mu kanya turaberekana warm up z'ikipe ya Mukura Victory Sport. Ndabona rero umutoza Taleb Abdel Rahim yahisemo kubanzamo abakinnyi bagiye batandukanye. Mu izamu urabona ko ari Ishimwe Pierre Mario ari hariya ari kwitoza, naho mutima wa defense n'uwitwa Nije na Kerema urabona ko nawe ahari kabisa, agiye yiteguye gake gake araza kuba akinana n'uwitwa Nshimiyimana Yunusu murumuna wa Ombolenga Fitina. Kuri kabiri rero ni Ombolenga Fitina ntagihindutse. Kuri gatatu n'uwitwa niyo mugabo Claude kapiteni w'iyi kipe ya APR Football Club. Uruhande rumwe rero rwaza kuba rukino bita Ruboneka Jean Bosco, urundi ari Hakim Kwanuka. Hagati mu kibuga rero n'uwitwa Memerdao ndetse n'undi mukinnyi witwa Ronald Sekiganda. Imbere yaho rero umuntu uri bwatake n'umukinnyi witwa William Togi, ni umukinnyi rero ukomeye cyane, ndetse n'uwitwa Dennis Omedinho uraza kuba akina ku ruhande rw'iburyo kabisa. Ni umukinnyi ubona ko yiteguye. Ngiyo rero ikipe iri bubanzemo ku ruhande rw'ikipe ya APR. Ni ikipe ikomeye cyane rero, APR Football Club ni ikipe rero ikomeye. Urabona ko rero warm up zatangirana kuri Kigali Pele Stadium. Ubwitabire mu bafana navuga ko bari kugenda baza gake gake. Ngabo rero abafana b'ikipe ya APR Football Club urabona ko rero nabo bitabiriye, babashije kuba bitabira bakaba babashije kuba bagera hano ku mukino. Urabona ko nka kimwe cya kabiri hano hasanzwe hasakaye. Urabona ko batangiye kugera mu kibuga, ndetse batangiye kugera ku kibuga nako. Ubona ko ni abantu bakunda umupira, n'abakunzi b'ikipe ya APR, nyuma y'uko rero mukeba wa Rayon Sport yaje kuba itsinda ikipe ya Rayon Sport rero yaje kuba itsinda ikipe ya Rutsiro ibitego 3-1. Uno munsi rero ikipe itawe ni ikipe ya APR FC. Reka rero tubereke no ku bakinnyi ba Mukura. Ngabo rero abafana b'ikipe ya APR FC Nyamukandagira, ubona ko ubwitabire nabo babashije kwitabira gake gake. Ikipe ya APR FC Nyamukandagira ni ikipe ubona ko rero nayo muri no minsi nyuma yo kuva muri CAF Champions League bitameze neza rero igasezererwa n'ikipe ya Pyramide, abafana bagenda bitegura ikipe ya Rwanda Premier League. Abasifuzi rero bari busifure umukino uwitwa Claude Chuchuri uzwi cyane, ni umusifuzi uzwi cyane. Yes, derengiyo rero ikipe ya Mukura Victory Sport ni ikipe rero igiye gura n'ikipe ya APR FC. Ni umukino uratangira mu kanya gato cyane ku isaha y'isa 12:30 hano kuri Kigali Pele Stadium. Ni umukino rero ukomeye cyane, turagenda tuba updatinga mu buryo bujyanye n'amashusho. Muragenda mudukurikira 5 kwa 5. Ngiyo rero ikipe ya Mukura abitwa ba Boateng Mensa kabisa. Ni ikipe ubona ko rero nayo yiteguye gukina cyangwa se yiteguye kuba ya performinga neza. Abitwa ba Joseph Saki bose bari hano hose ku kibuga kabisa. Ubona ko ni ikipe ya Mukura yiteguye umukino 100%. Reka rero mu kanya gato cyane match ubwo iraza kubitangiye turaza kugenda tubereka amashusho ya bamwe mu bafana muri interview, batubwire uko umukino bawubonye cyangwa se uko umukino urangiye. Werere icyo rero no gukora subscribe, maze ubundi ukajya udukurikira mu biganiro bigiye bitandukanye, kandi aho ubona bitameze neza ni ukuduha inyunganizi kugira ngo tube twabasha kubikosora muri video ikurikira. Asante sana, twongere duhure mu kanya.